ani voina hi kan som na tengai pui mo in chanchin bumi te kan media ho te in local heti zat hin local hi kan lom em social welfare le tribal affair department te mingin chibai kan buk choni a local tur te chun local chun zom ve ze langa hi voina hian helai hian press meet kan ne tur han min thut pui tu te introduction kan pelo anga helai mi hi kan commissioner le secretary pilazar moi ani a in ka dot cha thu hi Dr. Lalshia Zwaliral te IAS kan director ani a tribal affair le social welfare chuan adot le cha thu hi ani hi pizo nun thari ne kan joint director ani a joint secretary ni a sorry to party ka mu zautin ni adot le cha thu so pizo nun pari ni a kan joint director ani a ani hi women's commissioner kan secretary ni boka tin adot le cha mi pizo ri ni kan superintendent directorate ani ti chuan voina kan in ko khom na chan hi social welfare department atangin ni kan sei to ang khan nakina chuan hi ni china kal sa te bul chuan kalo sei to a press meet te hi kan na tho te kan malak dan te min tlang zar sak ber tu te in ni a chuwang chuan kan tho ho na te hi a tha kan ti em a kan tho ho to na wang po khan lom thu kan sei ma sadu a tin chu ba ka chuanin kan la ron ti buai don chau henga te po hianin kan sei ho na te hi thataka min chwa sak zel tur po in kan som du ma sa chawa he tourism lama kan malak na te health department appoint soi tur atam em a boina po min zo in cha kang ti ka ringa mai ro chu boina chuan ka he department big social welfare le tribal affair big ka hianin le women's commission big ka hianin akati pal women and child bi ka hianin in concentrate de hlek tai langin ti kha ka du dan ni a aka pa lu tu ka min zo chuan nakina department dang kan ti le khuna khan zo turin nei lo palang chu ba ka chuanin a department te kan han ti hianin a hlubi kin ka siani ti chuan voina kan main subject tur chu ruang phurh na chungchang ani a in hriat ang khan sarkar chuan policy a kan da a sarkar na kan lo siam ve ani chuan MLA te luti hai em tu ruang phurh na man hi sarkarin mo ala ang ti in kan ziaka chumi ti hotling tur chuanin kongsang sangin kan han boi pui zui ve a ti chuan cabinet a te kan han thlena cabinet chuanin min lo pom pui ta a chumi huwa chuan hun rei tak voile khata thil han ti thut theini lo wang khanin hun rei tak akal phung tur te kan duanga ti chuan kan lo pe fel thokhat ta a ruang hi September ni khata tangin Mizoram pumpuya chuan sorkarin moa ala to don ani ti kha wina hen kan sei du chuni chuta chuanin kan hria tur tur sang te oma lekha te po kan ron sema kan siar zoi photanga pakhatna chuan ruang phurh na man tur hi sarkar chuan kumin sang ni somhi pali le somhi le panga bachita khan cheng noi zanga ada hi social welfare department kal changa man tur ani ti chuan a panhina chuan ruang phurh na man bil dan tur hi in kai hruai na mumal tak duan angaya chuwang chuan kan uluk em a phung bom te kan soma kan minister puep roding liana power minister te puti BC lalven chunga chief minister advisor te phung boma kan soma voitam tak kan meeting hawani tin pathumna chuanin MP in than te kha alo ni a in hriat ang khanin model code of conduct khan thathum zet mai men han phuara kan du angarangin kan ti theilo pui kan ti em a ti chuanin cabinet in min han pompui nu khan assembly a hian GPC committee a anlo thlir nona soisel ngai piang te lo soisel thei turin kan pe pheile a ti chuan anni chuan uluk taka lo thlirin September ni khat sang ni somni pali tanga mangtan turin an lo rel felta a kei ka zina wangin September thatop lam August thatop lam pangkhan ni somthum te mo khan press meet hi nei kan du em ma se program poimo taka wangin station ka chwa sana voina hianin kalo thlen vel ani min khan kalo thlenga kan han ko khom ta choni a in kai hruai nei fel fai taka siam ne kan hriat tur tlang pui te han soi te zoi la ruang phurh na hian a hming ang hian ruang phurh na motor pakhat chau a hwa manga
mithi omna hmun emaw Mizoram alo thlenna hmun NTNan Mizoram an ron phur thleng ta a ruang kha chuta tanga airport atanga mithi chen na in thleng ani anga tin adot le a chuan ruang phur tur hi a thlenna tur kilometer somni aya hnai ani turin lo a hnai le lutuka kha chuanin li ruang kha in phur kher kha atul kan tilem lo ni kilometer somni piala mai ro chuan tu tan pom han the nianga motor thlen thei chin a huam bokang motor chen thlen thei lo kha chu a huam don lawa ke in kan zon thenga tia ke an kalna man bil kha chu i a huam don lo ani motor man hi State Transport Authority Mizoram ina a fix anga are ta kha man tur ani a motor hire theina hian motor man to noi som le pasari man chin chunglam hi arem kan tilawa chan chu an hiring charge a sang em thina khang ang kha chu man lo tur kan ti bok ani tin report form siamna a hemi hi Philapa Dr. Temo VC te LC te President YMA te YLA te he a branch sang YCA te po ani veka lai hian tlemin kan lo ziak lo deu ni hi hami te hriatpui'na kha an thina hmun chinin NTNan chakma rama te thin ni chuan khulaya yang chakma association ho ten an phal an hriatpui'na kan phut boka khatia ang khan lai tlemin nakina kan ron ti dang lam dewanga lai hi hriat mai pal te ko mani hi chuan adot le chuan form hi ti fill vek nuwa e district social officer emaw Director Social Welfare te Tribal Affairs te thelu the ni rem chang jok zoka aizol ni chuan directorate han thelu me pokha ol sam jok me theya district a ni chuanin e district tina kan DSWO ho ne na te khanin thelu me tur ni tin helai hian kan hret le ngai chu DSWO hi nei vek lo na hmun te pok kan neya e CDPO te pok khanin e charge an lak na hmun deuh te a oma khang te pok kha khanga khan ke mani department chung ani chuan a thelu theidon bokani kan sorkari ni puite har satna chho jang khai tura hetianga ngil neina alan tir hi thilom takani a e kan governor ina a budget speech a soi kha in la sianga Mizoram chu welfare state siam tuma ni thu kha soya khatianga wang khan theang chin china mi puite ta na tran mi puite tran pui tura malak hi kan tumani ti hi kan karon soi du ani ti chuan hei in hriat ang khan in nei kha han keuta ulangin annexer 1 a khanin ruang phur report form oma ta khanin fill up tu neu te oma motor registration thengin engkim motor khan tu te tin adot le chuan a mithi declare tu tur kha declaration ti tu tur doctor te an poimo dona an thina hmuna khanin tin chu ba ka chuan heta hianin social welfare hoina an verify le na turte a oma khatiang khanin amman kan claim na tura po khan form fill takin kan nei ta ani khatiang kha document kan thil tel ngai tur ho chu report form kha ani a chuan chu mi hnu damdoi in a thi ni chuan death certificate kha pa ngai mo a thi na hun damdoi in doctorin a thi ni ti azia lan na kha angai boka chuan a pathumna chuan declaration a damdoi in a thi ni lo chuan deal na form a soilan angin annexer 1.3 2 le 3 thil tel tur ani tin motor man na receipt original copy kha thil tel tur ani boka mithi aadhar card emo voter ID emo a photocopy te kumting lo ta nu le pa emo ada khatiang an aadhar card te voter ID te kha man tur ani bokani chuti zong chu i ruang phur chung changa sorkarin hmaa kan lak tum dan chu ani a khatianga khan hani in zo bel du emo in zo fia tur thil dang a omani chuan kanin changzel tur angai le kan official te keima hi chuan ka thokrim lawa heng hi chu kalo en ve chawa a thokrim tak tu le hetiang ron duang chuak tu te hi kan official te kan officer ho te hi an ni a ti chuan an ni poite point min han chan bel sak tur te po an hriat karinga chuti zong chu ani kalo me ki local council shit kuina an lak to chu khan wai le khan lak le khera emo ti ni kha kha alo kim deu lo lo ani mo chu te pa chu kan lo chin chia je lang emo tin kan
kan soi ho na chang kan soi emaw Dawhkan authorized officials medical officer in charge na then na mun kan certified ya number na tin ni chuan ase in a thi pon lo ni theta ta kha local council na mo village council chu arem lo pon branch yma yla yca na thi so yang khan le mtp ti ang si ho khan reimbursement tu ne an mani khan an lo pe photang amo chuan an ron dilang ki ni kan lo pe ve kha kha chorei lo tura kan ngai poisa hi chu tu na hianin kan don ve le hianin lo in ready sa vek chu kan tum chu noi som pasari man chung lampang kha chu man kan rem ti lawa aba ka kha chu a man the hi kalo hei te hi man the tho hei ta hianin transport department hobina thu chwa kha hi kan follow don ta mo hetia ang khani me hei po hi nei ve ula thang empanelment khan nei ve atul hun azan lai po khang ho kha kan kawanga ti chuan an ni khan an ron reimburse mi tura kan ngai hei tu na hian han sei zau ta me la ke po ruang hi ka phur ve nual to ni central yma ho tai ka manga a tha em an va phur nala sai ha ten vada a then chu long ta ya te lung le ya te ke ma bel chung lo te po khan phur zeu ngai oma an ho ve la khanin abil kha miron pe a kan lo ri pe me ta khatiang deuh kha ani berang chu voter id le aadhar card mang ho chau kha kan ti atin chu baka refugee zong kha chu kan ngai to na chuan an om lem lo mo kan ngai to na alian per pakhat chu mla te hian hei tu na po hian mania pu pc ro tan miron phone in vahan pe har to ruang hi som le paru ka tiam ni le ka phur to ya tia pungun lian chungan chu ti deuh chi a chona ron ti boka an hak hlel mla te headache na salutu ka kha kan thin lunga lian ber lai chu ni amai ro chu ti rual chuan hei ma ni nu le pa nge te chu tu mai an ruang hen phur tu an lo ke ma nge in ka phur tu ni ti te hi mizo pa to mai na tak nei hi mi tam tak an lom ve tho ta ni chu tia chu wang chuanin khang zong kha kan han ti chho bek anga adu lo kha chuan an phur lawanga adu kha chuan amamo kha chuan an ron phurang ti kha kan ril rongai dan chu ne ni ima sha thi soi kha chu empanelment kha kan lo la kan nei lo na hmuna te kha chuan kan ngai to zel thawang ti kha chu ni tura ka ngai ke poin nia kha min zo kan ring deuh tho bang ka lo in ring ru ve deuh tho nia dihan hei ziak deuh hlek te po ka lo nei sa kan chiar poranga Mizoram State Commission for Women the Mizoram State Commission for Women Act 2004 le the Mizoram State Commission for Women's Rules 2008 noya din ni in chairperson ba ka hian member pasari meichhia ruatur anni chuan member secretary hi sorkar group A officer social welfare department mi ani tur ani bokani he commission hian mo phurna le ti tur tam takaneya meichhia te hum him an ni theina tur atan te an dikna chanvo hum hal sakna ta na kong chi hrang hmala tur le india dan pui le anwai dan siam te po meichhia te tan a that fam kim lo chuan en nona a siam that dan tur rotna pulu thei hial tu tura siam ani Mizoram chunga ngei po meichhia har satna le hleilen na tuarte tam tak an hena hian tulutin thei sam tak an chingfel to thina hetiang ani wang hian chairperson le member te hi meiche hum him na le mason na ta na mitui chil mi le na thok pe hriatna le fin na po nei thatok experience nga tak mai an ni he tul em ani tuna kan chairperson ni lai hi khatiang anga chairperson tur kan zon lai khan Mizoram sorkarin women commission ta na ruat tura kan ngai to na lo lu lai khan abai de ta le documents kharon submit turin kan share tira birth certificate te po ron submit in chu ta chuan kum sang khazakwa somruka piang ani wangin department lam chuan appoint thelo na ani kan thelawa kum khat kha alaneya appointment kan pek hun lai khan kum somruk le panga ala tling lo ani chuanin department lam chuan appoint thelo ni na kan thelo tun hnuwa soyom hi chu
soi to angin zirchian me kania tin kan shat angin hei mitam tak chu birth certificate le sorkaran kumte po alo in mil lo ve fawa khatiang khanin ani po kha khatiang kha in mil lo kha alo om ve ani maya kan ngaya tin abik takin hei tuna hi chuanin kan hanzir chiang chho me ka eng emote kan join secretary han abuai pui chho me kani tin pichan dami hi abik takin han soi tamai meila hun rei lo te chung hetianga Mizoram State Commission for Women ani hian case hi aching fel nem man to em meya achin fel sa te pithar te point min shil thei karinga chu ama hi a thare uve ni iti mei tiang a tha em meya chu wan chuanin tuna hian ama case pai kan zir chiang chho meka member wa thar chung chang a kha chuanin hei in chat angin sarkar thalo pian chuan kalphung te kan lo ti dang lam be du thina kalphung thara hianin engpo ni ta se aizol mi hli remember an lo ruata case hi chimlama te mar kho chaklama te mun sang om ve a chu wang chuanin engpo ni ta se member bang then khatte po khan om boka i han zir chiang lok teng u mun sang mi te hi i point ve teng u ti khan kan han soi khoma chu ti lai chuanin member an lo appoint dan hi kan han zir chiang pi thar te han soi sak lok me te se ka soi swal pal te po ka hlau halai ta ka kha Mizoram State Commission for Women Chairperson to Pandami. Biodata kan bilkan hi about certificate. Meron pe kunya 1960 atian. Chuan pi na so yang kanin member hi atharvet irot ti ang u pi kha kan sarkar mai dan ni ya chuan member hi mei cha hi ko sari irot te nya pathum an ma hi thun an ba ma pali kha ya chu an han zir chianga an banut don khan appointment kha kan han en chiang ta appointment order ra hian dan kha noya khan lo appoint tlat lo mai ni Mizoram State Commission for Women Act and Rules kha engma soi lo om lawa chu bang chuan executive order pa ngai ang hian in the interest of public service in immediate effect and until further order pi ka fan lo appoint na bang hian dan va invoke ka ban le ka kan ta na ren talawa chu bang chuan executive order ang yang khan executive order ko in pi dan shin pa ngai in until further order ni emaw bang khan further order in kan supersede ta hi chuanin kan hana point thar le na hi chuanin hian in exercise of the powers conferred by Mizoram Women Rules ti in kan han court thapa ti chuan kan han point thar ta ni pasari an thar hi ra chu ta hianin eng allowance te an mu thei ti te po ziak ni in tin he appointment dui zo ki a valid lawang ti kan lau ta ni chu warding hi na ti nei du chuan in en chiang anga appointment po lo ni lawan nominate ti an lo mana bang khan appoint zui an ni box si lawa tin nan lo thokin meet case khan lo rel ve bor book sia kha wang khan I until lo ti to te kha thil valid lo om te ni wangin kan order thara hian a saving clause kan da sakta an lo re to te valid te na dura tan khan kan bel bo kan ni ti lai te khan ni ta sela chuan member kum bi thia chung chang khatlem han sei zaw le te thiak ngai chu Mizoram and Central dan zul zui khan kum samru panga an ni thleng ti le apoi line kum samru panga la thing lo tur ani ti khan lo la ve to pa chuan ma se ni state ti dan te kan han en chianga gowa te hi chuan upper age limit hin lo fix reng lowa lower age limit zo hin lo fix kum som li ai no pang an ni tur ani lo ten lo tia in West Bengal chuan upper age limit hi kum som sari an lo da poka achan chu social welfare hi specific in list ama constitution na om lova concurrent list tura kan nga ya khati ni chuan central act anga kal kher kha lo ngai lowa state in an duang in dan an lo siam mai lo ni mela chu wang chuan ke ni po in kan dan hi en that ngai ni hi si in pi soyam khan kan han en chiang meka achan chu tu na kan han point ko ka appointment order hi in en chuan na 1960 piang pen lo ni ta kum khat lek an han tho an soka I han chua le maya
มิชันหันอพอยเลสิกค่ะคอมมิชชั่นนะค่ะสมูทที่ดอนโลเร่งๆจู่บางส่วนมีสเตติดานกันเยอะจังอ่ะที่ที่ดานนั่งเห็นเสียงชัดตัวมิดจังกันมากันละเบเมกบอกกันที่ไล่เตะค่ะอีกันหันใส่เบลดัวตินปีใส่เบลชานาการค่ะดูนะเมมเบอร์ภาษาริทาร์กันรัวที่จู่ดิสตริกลุงเลยเตะจำพายเตะเสียหาเตะอันเตลตัวจุดอย่างอังจวนนินดานละมันมีเทียมตักเตะโปกันเตละอย่างอังคันมีชัตูร์ข้ากันส่งเวนี่กันส่วนนั่นละมาเนี่ยหันสวยทุยไตละอีจำพายเตะไปจู่อันดีสิลุยเตะค่ะมีชามิลโลส่วนเตะกันตีนี่จุดอย่างอังจวนนินตูอินเนโมเชียร์เพอร์สันนี่โมมินิสเตอร์อินเนโมดูส่งฉันอังคันนี่แล้วนี่ที่ไล่เตะกันเสร็จแล้วกันเนี่ยแล้วเนี่ย politics ใส่รถเราเจียงขบไหม ก็พี่ดิจงเอเวอเรสต์การเซ็นบาร์นี่ตัวเส้นข้าวคุณอันเดียฝากตัวเราเองฝากข้านี่จุดสกัดนี่ที่ยังมาหลักข้างข้าจู่ๆเสียงข้านินอีเกนี่จวนด็อกเมนต์อรันสับมิดค่ะกันปมสรคาร์ปุ่นvalida ang ayan niya birth certificateค่ะhabang kanin kan tihianin kan zir chomek zela kan soyang kanin I tuna hianin I kan dan shim apo hi ti that chho ti me tiang adik dewa han kal dana kha a omem ti ha kan ngai to chho dewa khatia anni ina khatia nga enge ni ni kwa lo bang tur ani mai na bang tur ni ti kha chu ke man ni chan min border shan lo achana chu danang thlap khan thil kan ti jok ani kuma pel pomla ka hram da ka zir chen jok filami ni lo ya kumala pel lo wa birth certificate ta hian MNA fina press conference an le aga chuan samni le song por ba kong song lo ti ton ti na kha chu kan thre ve lo wa zum chi hi nei lai ta ka mi zir chen chu nia kum kan chu tiang in khatilai pon ni chuan kum chi ni ti om zia khan entinan mitam tak tu na kan officer ho po ham kum pathian nei fo ta ni an kum tak le kum tak lo kha an nei deuh fur ta kha wang khanin lo lam te po engting nge khalai khanin ron dan tur te kan ngai to chhovel mek zel ani o kan pom achan chu iba certificate ron thelu ro kan tia ron thelu ta hei hi nia in du chuan in hei hi om ta mo hei hi kan pom chu ni ta phot me a education ange a sarkar kum kha chu kan vashat pui to lawa ke ni chuan hei hi appointment kan pek do na aron thelu kha kan pom ani top me a chiang me tiru ti khan last na ko mai kan to le department thil ni tho ma se minister in a press conference na yon politics sil de han so kha lu thei lo ta tuna kan zo da kal se la khan ani chuan ek tulam minan pu na cheu chpm sarkar chu kal pu thar man ni se in satna ansa an ti la ya ga chu a ti thari na ani them to na chana tang adik lawlom I mi kha kan zong tu tinge om tur ang a eligible le tur thata ka thok thei tur ti ha kan ngai to lai khan ani hi kan ril ro lo oma chu tia anga ani kan vadu sak ngor wang ani chuang lo tin a case kha pithar te exam nge tu na po han lo en to kha case za pat ni ve hi an boy pui to an case hi etia case an ti kan I an na mai lo an ni ti lai te kan soi mai me nga chung kwa in ti boy te an lo nya nu pa in ti boy te kha ti kan ni le han chut pui a thure ngai te ni khat mai po a ti sel thei lo thi lang te ni ta chu tia ang chu za chuang hi an en to a chu wa chuan 80% ve chu kan ching sel ton ti tao mấy trâu anh này là thèn quỳ thế